Živijo! V današnji Mladinski oddaji sem z vami Liban. Od blizu si poglejmo festival Kino Otok. V slovenski kinoteki razmišljali o tem, kako v Slovenijo kako narediti prostor za avtorske filme. Je nekako prišlo tudi do ideje, da bi kot neka taka najbolj priljubljena oblika gledanja filmov celi tej zadevi lahko pomagal tudi en festival. Festival je nastal leta 2004, takrat smo si želeli, jaz sem se takrat ekipi pridružila 3 tedne pred festivalom, prikazati v Sloveniji kinematografije, ki jih takrat ni bila. Takrat je to bila kinematografija recimo Afrike, Azije, Latinske Amerike oziroma tako imenovanega kot tretjega sveta. Mislim, da so posebni prav vsak film, vsak zase, pa posebni so gostje. Jaz mislim, da njihovi ostri pogledi, njihovi inovativni pristopi so tisti, ki delajo filme tako zelo posebne in te filmi nam potem skozi njihov pogled razkrivajo neke tematike, neka okolja, ki nas zanimajo. The story of Brežice started with this crazy man, Suleiman Demez is the main character in Brežice. And I was in Burkina Faso in Ouagadougou, and I have been invited for a dance show. It was something like magical. In this African night, you have this light and this guy naked, just like with trousers, and it was so beautiful for me, and I said, well, this is the character I'm looking for, and at the end of the show, I went there to meet him, and I asked him if he would like to play in a movie, and he said, I don't know anything about cinema, but if you think that I'm capable to do it, so let's do it. Je suis ta princesse? Oui. Je suis ton soleil? Oui. I think that we don't have really the right, image of Africa in the world. In the whole planet you have people, they have idea about Africa, they have never been there. And so it's always something like due to a phantasm, a dream, because they think that you have lion everywhere, zebra. The world doesn't care if you don't see a film from Chad. You will not make a suicide, you will not protest, there will be no demonstration at all, so no one cares about that. But for the national memory, for the history of the country, for being part of the world, you need to make a film, but we don't have financing. But is it a reason to stop like dreaming? My film is a tribute on love. It's more than understanding the love. It's an offering love through their arts and to their respect, through their forms of dances, through their sounds. So I think that love has many layers there. Always gives a kind of the element of energy that occurred in India. Even I realized that this functions here in this place, the Sala, that I really more glad because it gives me enough energy to make more films. Cinema is a discovery of nostalgia. Cinema is a discovery of memories. So love is the ideal situation for me to explain.
Za najboljše prijatelje. Niti ne, za naš klub. Ne morem. Dosta deležencev je bilo malih in večjih danes. In smo delali kartice, delali smo pa tudi beležke, tako kot včeraj že. Bueno, es algo muy bonito, ¿no? Compartir con la gente de aquí nuestras propuestas y que estés un poco más englobado en un programa específico de Galicia. Normalmente pues, las películas sí que están viajando, pero va una sola, ¿no? Y se adscribe pues, a una competición o una sección con otras más películas. Ha de ser alguien de fuera el que ha de decir, mira, esto es bueno para que el de dentro, para que muchas veces en Galicia puedan decir, mira, Arrayanos o Capitáns o Costa Morto, Gaspar Hauser, son buenas películas, ¿no? Arrayanos surge por la necesidad de querer hacer cine y aparece esta pequeña historia de unas aldeas que existieron en la frontera entre Galicia y Portugal, que durante mucho tiempo vivieron al margen del Estado de Galicia, del Estado del Reino Español y del Estado del Reino de Portugal. No la llaman la frontera, sino la raya. La raya, ¿no? La línea, la raya. Y de Arraya a Arrayanos, ¿no? Y bueno, es esta película sobre unas personas medio reales, medio inventadas también, o construidas para la película, ¿no? Que viven en esa zona en una zona de frontera. La idea que se tenía era la propuesta formal, de grabar planos alejados, ¿no? Pero en los que oyésemos el sonido cercano, ¿no? Para crear esa confrontación sensorial, ¿no? Entre lo que vemos y lo que oímos. Es un seguimiento a los elementos naturales. El primer protagonista de esta película es el paisaje. Es gracioso, ¿no? En Galicia, evidentemente, la gente lo ve con ese vínculo sentimental, ¿no? Bueno, porque es Galicia y aparte es ver Galicia de una forma un poco distinta a como estamos acostumbrados a verla, ¿no? Y fuera, pues con la extrañeza de lo exótico, de un lugar exótico que encima es como el fin de Europa, ¿no? Hasta hace no tanto era el fin, ¿no? Del mundo. I'm from Austria. I'm doing pretty good. And I'm volunteering here. It's my first time at Kino Otok. I really liked it. I've been in Isola a couple of times before, but it's not usually this many people here. Branko, mislim, da je tak precej tipičen predstavnik enega poprečnega evropskega delavca. Seveda skozi ta karakter se vidi tudi osnovno temo filma, kar pomeni, da gre tukaj pač za to kontradikcijo. Nekdo zapusti družino oziroma se žrtvuje zanjo, istočasno je pa prav zaradi tega zgubi.
če ne drugo se res odpre eno vprašanje, ker je prikazan en svet, ki ga dejansko poznamo iz te pozicije na avtocestah ali pa na bencinskih črpalkah, ker so to neki čudni ljudje tam po noči na črpalki v temi. La película nace de un hecho real, que es que nosotros conocemos a Hassan porque él quería comprar un tractor a mi tía. ¿Pero qué te vas? ¿Con un tractor? ¿Qué pasa? Con un tractor. ¿Pero qué estás? ¿Estás arando aquí? ¿Estás No, voy a Algeciras, para Marruecos. La historia de Hassan es universal. No habla de marroquíes, de un marroquí que viene a España, sino habla de una persona que va a otro país a buscarse la vida. Y cuando conocimos a Hassan decidimos hacer la película con él. Eso nos llevó a tener mucha parte de realidad en la película. ¿Quién aquí que cobra? Mira, el perro. Los diálogos es algo que nosotros no escribimos, que nosotros descubríamos en el rodaje, pero sí que teníamos un guión previo y sí que había, en todo momento íbamos conduciendo nosotros la historia donde queríamos que fuera. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. ¿No sabe usted que no se puede circular con el tractor por este tipo de carretera? Es que he circulado porque me toca trabajar en Bojalance, por eso ya vengo de Montoro para Bojalance para trabajar. I often work with found footage and I try to find in these pictures my own sense. For me, everyone can go to my films. I know that it's not easy because they're visual intense and they're outside the mainstream, so you have to forget everything what you know about film, what you learned to read films. You have to forget this and go to the film and see it, and then you can think about the world, I think. Video na plaži je tradicionalna sekcija Kino Otoka. Nikakor ni pravilo, da mora biti film vrhunsko tehnično narejen. Gre predvsem za idejo in potem aplikacijo sloga na sam koncept filma. Poskušamo povezati te mlade oziroma vseh starostni neuveljavljene avtorje, zato tukaj na Kino Otoku recimo lahko srečajo, naredijo kakšne projekte tem tudi naprej skupaj. Boljše, ko se mi izogibaš, vse se te. Pa moraš vedno njega utrujati, ali kaj? Kaj ti raš? Živce mi greš. Predvsem pa v bistvu je bilo to tudi ena taka skupnost in druženje in predvsem se je tle dogajalo, da so se združili posamezniki, ki so vložili veliko energije, časa v to, da se ta festival zgodi. Naš festival nekako ni posvečen enemu žanru ali pa obliki filma, dolgim, kratkim filmom, ampak se trudimo, da bi s filmi predvsem gledalcem pokazali, kaj vse film je in kaj prinaša in kaj lahko vse govori. In mislim, da je to glavni moto pri selekciji, da čim bolj odkrivamo, raziskujemo, se pravi, razne filmske pokrajine, pa tudi filmske jezike. To je eden redkih festivalov, kjer ni tekmovanja. To pomeni, da so režiserji tukaj lahko ljudje, ne pa tekmovalci. Tukaj pa lahko pozabijo na to, lahko uživajo v projekciji svojega filma, brez nervoze, lahko brez zavisti gledajo filme svojih kolegov, ker jih ne bodo premagali. We love it. Yeah, we love it. It's Isola, our first year here, and we plan on coming here next year. Yeah, for sure. Orientiran je bolj na kinematografije, ki jih sicer ni v kinu, ne, in ki jih niti v art kino mreži, tako da dopolnjuje siceršno ponudbo. It was great, fantastic. I watched a lot of films, not as many as I would have liked, but quite a few, and it was a great program. Mi smo ga začeli pred 10 leti, smo ga ustanovili, ne? In ko pridem sem, mi je zelo lepo videti ljudi, ki hodijo na ta festival. Vidim, da se je dobro prijel
Že taki hodijo? To so novi gostje Kino Otok. This is not a love song. 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 Ste rekli, da ne bo nobenega dansa, ampak so, glej. This is not a love song. This is not a lovely song, 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 song. This is not a love song. This is not a love song. Kaj se skriva med izolskimi ulicami? Kaj si vzel bevando? Evo naši bevando, lej. Dve birce plačam in eno bevando? Ja. Eno biro sem že plačal. Ne, sem spil eno biro, pa eno sem plačal. 5-10. Ja. 5-10, evo to je to. Elvis, kaj boš kaj zaigral za Kino Otok? Imamo 11. Imamo jaz in Pardi, ne 11. ob 11. v soboto. Ja? Imamo oni film, ne? Hkrati. A ja, seveda, imate tiste na Kino Otoku, ja. Lani smo sodelovali letos. Vi ste umetniki. Mi smo umetniki, pa zato je meni je prav, ne, da je tako. Da smo tudi mi vklopljeni, ne, to hočem reči, ne. Točno. Da se tudi nas upošteva, da nismo... Mislim, da je prav, da so Izolani in ljudje z obale se več vključili noter. Ja, ker če se spomnim, prvič so bili Sarajevo, v glavnem so bili od zunaj volonterji, ne. Ja. Naših domačinov je bilo zelo malo. Celo nekateri so se bunili, kaj se gremo Kino Otok, ne, se spomniš? Ja. Ne, to je lepo, kaj da ostalo je tudi ime, je neki začetni znak. Ampak veš, da je Izola vele mesto? Izola je Ne, zaradi tega, ker ko je bil Michael Davis na drugem ali tretjem Kino Otoku, ne, je zamudil na otvoritev. In ko so ga vprašali, zakaj je zamudil na otvoritev, je rekel, da se je zgubil. Ker je hodil po ulicah izolskih, ne, in je rekel, da je videl sam nebo nad sabo, da tam, kjer je doma, ne,
pogleda unine botičnik, pogleda unine botičnik, pogleda unine botičnik in bo rekel, ve, kje je. Pa so mu rekli, da tle v Izoli moraš samo hoditi navzdol in prideš vedno do morja. Jaz se spomnim, ko je Vlado Škafar zmrznil, ko so gledala prostor za Kino Otok na Manzijevljem trgu. Veš? Vlado Škafar in Jan Cvitkovič, ko sta prišla gledati prostor za otok, sem jih jaz peljal na Manzijevljev trg. In sta skoraj zmrznila od takrat. Burja je bila, februarja meseca. Pronto, ragazzo? Ehi, ciao. Ciao, Ciccio. Cosa fai? Jaz delam. Ma ti delaš, non delaš niente. Delaš? Delamo. Allora? Cosa niente? Domani cosa facciamo domani? Sabato, domani è ancora no. Sabato. Sì, ma domani andiamo a pranzo. Sì? Dove? Non so, abbiamo parlato, no? Ah, bellissimo. Ah, va bene. Okay. Andiamo a Boiol. Ah, va bene, va bene. Domani Boiol, dopodomani... Dopodomani... pane e pasta. Pasta e pane, sì. E poi sabato Isola e the next week andremo a New York, Londra. Bene? Anch'io. Facciamo? Un caffè? Va bene pure. Ok. Parliamo invece di come provare domani, che se non abbiamo tempo. No, dobbiamo domani trovare il giorno tempo. per provare. Sì, lo so, ma dobbiamo trovare il tempo. Last, dai. Proviamo. Proviamo la mattina o il pomeriggio? Le mattine sono qua io. Ah, ok, allora il pomeriggio. Facciamo dalle 3 alle 5 e poi basta. Non so come... Perché la sera poi vorrei stare qui nella isola. Ah sì, saremo qui. Faremo una prova, non so quando. Vedremo. Ok, niente, alla fine... Una prova generale e basta. Allora? Niente. C'è? Pronto? C'è... Stai bene? Mia giacca? Non c'è ancora. Ah, la tua giacca? No, c'è qua. Stasera. Ne, bo, danes bo žurka. Bo predstava, prava. Tu devi chiudere dopo la chiave. Ti riprendono. Guarda, la fidanzata è mia. Ecco. Bene. Niente più. Attenzione. Ti do una mano adesso, no? Non lo portiamo mai.
so tisti, ki gredo spat pozno in so tisti, ki vstajajo prezgodaj. You came to festival to watch a movie? We came to the festival to get drunk. I didn't see our first movie from yesterday, but I see before and I saw on the watch on the beach. Yeah. It was really nice, and I must to see somebody here sorrow for this tour. Do not tour. Schnauz. No, nismo bili prisotni. Ja, res nismo bili tle, smo se samo delali. Veš, tako da ti ne moramo nič kaj konkretnega povedati. Nobody went for breakfast yet, so it's fine. No. What? Mladinska polje. So ujeli kaj bonace danes zjutraj? So imeli, ja. Ja? Ma ne vem koliko. No, niso šli. Hitro so šli stran. Nas je bilo 300 v Izoli, tu, 300 ribičev. Nas je bilo, zdaj nas je ostalo še 10. Samo 10. Otac moj je bil ribar in tako družina ribiška. Samo sini, naši sini, nećeju više. Zato što je došlo previše oštro po evropskom zakonu, ne pusti više nas radi. Neke nisam jaz toliko za filme. To je doma, ker televizija, jaz ne gledam filmov. Meni je lepo gledati šport. We had a night shift from 1 till 7. It's almost done, but I managed to sleep for a while. I just wake up. I said today I go because yesterday this is my first time in the sea on the festival. So I said before catching a movie I will just jump.
Vse so nas, treba vse čistiti, vse polno smeti, ne? To je film gledao tamo koji ima dobro film, to je festivalima, to je sad. Od koji grad ste došli? To je u Kosovo. Da. S Priština. A iz Priština ste? Iz Priština, da. A i vi ste radili, došli ovdje zbog... U Sloveniju, ja. Posao? Ja, posao. S Kosovom malo posla, idem tukaj. There are no stairs here, and he's putting the stairs there and ruining the grass. Nismo še bili na tem festivalu, ker imamo toliko dela, da ne uspemo iti ven malo zažurati. Dobro jutro. Good morning. Good morning, dobro jutro. How was it? Great, great. Okay, now we're really hungry and we're going for breakfast. Okay, yeah, we have to. Yeah, sure. Okay. So everybody's here. Yeah, have a good day. Okay, you too. You too. Ciao. Bye. Ciao. Ciao. Otkud lepote tvoje, poišči sreče drugod, kot le doma. Lucija nam odpre vrata v sonček. My dream for the future. Leonardo da Vinci project was really interesting opportunity for me to understand and to know from different point of view disability context, and in particular Sonček, working Sonček, it was really interesting experience, because Sonček has a different model to intervene of intervention and to offer service for disability. The main goal of this center are develop inclusion through working and social process. So we do also work is the main point, but we do also other cultural activities. So I thought maybe we can present what does it mean to produce one doll. Najlažje cofam vato, to polnilo za lutke. Moram pa imeti prilagojeno delo svojim zmožnostim. Ne moram vse faze izdelovati.
is not just producing a doll, it means search the way to match personal goal, so how to develop little autonomy goal with the activities that daily people do there, so working. Sonček is a cerebral palsy association of Slovenia and has 11 centers around Slovenia. Tanya is the responsible of the center. She's a sociologist. The really interesting things of people who work there, worker and co-worker, is that there is not role dividing. Everybody has multifunction, so everybody try to contribute to the daily life of the center and according with each scheduled activities. This center is to develop inclusion through working. So it's the main purpose is work and product and develop and make product that then will be sell. And this is also how this organization finance themselves. Partly it's financed by government and partly by our different sources like donations and money comes from different, we apply to different programs. In Sonček there are several kind of activity also, like there are educational activity and I mean like first in these 3 months I saw educational project, so how to manage first aid help. A really interesting project with Glasbena šola of Krško. With this organization they built this recital, Deklica v Žigalicami, and we perform this recital in several contexts, like in the Festival of Zagreb or in when Glasbena šola has the concert with at the end or to perform with the orchestra, and also in the special school. So and this kind of project, from my point of view, are really interested because music is a really important piece of life, a daily life, I mean, or community life. And everybody in Sonček play some instruments or have some interest in music. So used to develop autonomy or anyway inclusion process, it's really important. I think that my dream for future is build coordinated and shared path together. We have to do a lot of work because our reality, our society is really in a big mess, but we are in a historical process, and if I trustful that if we find a way to share our dream, to discuss, to confront ourselves and to develop shared goal together, we can build a more integrated society. So diversity not as a weakness but as a strongness. And I think that we with Sonček, with Krško and Sonček Krško, Tanya,
we will do something together. We will be in some way little piece of future together. We would like to thank you very much for being with us and for everything, and this is from a little gift from us. Oh, you make me cry. Voilà. 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 Dede che moica. Che with bed. You don't cry. Voilà, Leva. Voilà. Kai? What she said? She said thank you for being so great to her. You make me. See you. Poglejte te fante in se naučite nekaj novega. People, let's unite, but this uniting these days, it's not the same like before. Because before it was with open hearts and with this will, and then your energy field grows, and we are all powerful more. Today, it's empty. To the block, to the hood, to a spot, cocaine, to a rock, deuce in the sock. Hip hop destruction. The main chant. We go under the bridge and we will spray graffiti. It's a philosophy and hop is a movement. So this is movement with huge philosophy inside. A lot of quantum physics, metaphysics and things like this. This culture is and always will be underground. There is people who are really good messengers and good souls, but they are not on the television. They don't want to get involved in TV. No camera, no nothing. I live this life, I do that for my community, and that's it. You can be b-boy at home, at work, in the street, in the bathroom, on the phone, everywhere. Don't know what it is, but it's there. It's splintered. It's good because they meet the first time, with this paint, and they're like just not thinking and just trying to think, and experimenting with different stuff, Actually, they have to figure it all by themselves, because what you're drawing is, it's their own imagination. In about 45 minutes you will get the lunch, and then afterwards we have the social workshops. Not to be hungry! Okay. Little chirp scratch and listening to the others so that we know when we are finished the others begin. So. Okay. In the same time? All of this in the same time? Yes. Yeah. Okay. It's really easy. Now I need to know which hands you preferred for scratching. What is rock? Rock is an old abandoned factory for bicycles, and we have squatted our places here to do whatever we want.
So basically, we are B-boys, we break and we have a spot here and we train here every day, almost every day. And we share our knowledge and we try to build up the community and stuff like that. It's not easy. I think it was easy to be drunk, but it's not easy. In the same time, he tried to fly. Buena, buena, buena. We are here to show the people what really is street culture, what is squat life actually, because we're squatters and then we start to break. Also from the squatting we learn a lot of things, how to survive without money. Somewhere here, I don't know where it is. Like this, it's because I was trying to roll like, you know, like when you roll on the hip. I have fractured my finger, how to say, like when you can't move it like this. I just can't do like this, but today I had to do the show. And I was really scared because I have pain in my groins, pain here, pain in my back. I just did breakdance for 3 days and I'm really happy. Breakdance is so cool, but all my body hurts now. I'm like a dead person. Pause up. Hip hop is not that graffiti piece, that b-boy, that DJ, that MC. This is just the tools of hip hop. What you like and what you do, and even before I was DJ, I was doing graffiti, you know. And when I was 15 and 16, I was doing graffiti, and I got caught by the police on a train in Zagreb. At 38, I'm starting to get a DJ job. Yeah. Nothing in this world comes for free. Like, just believe me, for that, like, you have whatever you can work with your 2 hands and with your brain will come to you. Like, everything else is an illusion. Don't fall for the illusion. Don't fall for the lies. Don't fall for the people who want to manipulate you. Don't fall for the political parties. Believe in yourself. This is not for commercial use. People are wearing like, they walk like this. Yeah, that's artificial. I can be naked, I can be without money, I can be like totally different from the videos on YouTube, but I can be hip hop as well. Nekaj o zelenjavnem klubu. Da slišimo vsi skupaj. Najprej bi se vsem zahvalila za lepo udeležbo, da ste si vzeli čas. Bomo v pravilniku, zdaj zaenkrat smo si to sposodili kar od mariborskih vrtič, kar pomembno je to, da se ustanovi tale komisija in pa en upravnik in na njega se bo lahko vsak obrnil za obrazno. Nekako se mi zdi najbolj smiselna v obliki križa. Zdaj vhod bi bil recimo tukaj nekje z Zidarske poti proti bolnici, glavna pot. Ne, ograja bo. Ograja bo. Moje se veš, zoprno je, da je zdaj vhod pred njej, pa pred nas. Pa če bo slučajno gospa nekje pred hišo, pa podvig nekdo je vem, tako osebno, ne? Se ne bom problem. Ha? Kaj si? Ti imaš problem ali kaj? Ja, rabila bi pomoč, ja, veš, da recimo, ne? To pa res bi moglo biti resnično v ponos Brežice. Ne, da je kar nekaj. To je prva soseda, tako da... Ne, jaz sem ali je v redi ali pa neč, ali pa dol za Vrbino. Jaz rečem, Janković ni zastojn tiste vrtove uničil. Zakaj? Zato, ker je bilo tisto katastrofa mesto Ljubljani. Oziroma imate neke garancije, da bo to res ostalo nekaj časa temu namenjeno? Tako je rekla, da za 5 let jim dam, ne? Stalo zdaj gradeno, ne? Ne bomo neč, to je preveč drago. Nimamo računa.
5 let pa že lahko nekaj rata. Pol pa če bo kaj ratal, pa videli bomo, pa naj ostane, ne? Tako, ja. Pol že jaz ne bom več komandirala. Šlaufu, veš, smo kupili šlauf, smo kupili 100 metrov šlaufa, pa ima on tam stric pumpo, veš. Vrtovi so v 3 mesecih zaživeli. Tukaj je pa naš skupnostni prostor. Na tem prostoru tukaj, ki bi mogla še nastati lopa, ampak zaradi finančnih sredstev se še malo je zavleklo. Mala penzija je, pa ipak nekaj zraste, ne? Solata je že, čebula je že za popukati, paradajz bo zdaj, fižol je že tudi za pobrati, a ne? Tako da, nikor fajn. Moram to zaliti, kaj sem posadila, veš? Solato? Ja. Največji problem zaenkrat je edino voda, z njo vemo, da moramo ravnati varčno, zato tudi vrtove kar se da bolj racionalno zalivamo recimo in uporabljamo zastirko, da čim manj uporabljamo vode, da se čim dlje zadrži v zemlji. Tako da društvo Regrad se vidi kot socialno podjetje tudi v prihodnje, ki bi lahko zagotavljalo šolam, otrokom, javnim uslužbencem zdrave obroke, hrane. Do takrat je pač neka dolga pot pred nami, ampak mi strmimo k temu in kjer je volja, tam je tudi pot. Včasih potrebujemo spremembo, večjo ali manjšo, samo naredite jo in sledite svoji naravi. We don't need Babilon to survive. We produce our own food, we try to find the water, heat from the wood. Babilon is city and ruled by the system, consumerism, capitalism. We moved end of August, but 1 year we have this place. We find this very, very cheap. And before it was 10 years abandoned, nobody lived. We are now more working outside, cutting, all became jungle. Inside not so much, we did some restoration. Here was all in wood and were mouses behind. Here was a big nest of mouse. And we were fed like all the time is running, so we put out the wood. This is the old wall. Behind was very old painting. So this is the old stone part of house. This other L is new. It's not from stone. So this year we'll make insulation from straw this side. Pare perfettissimo, deve girare la pietra. Solo dietro c'è terra. In mezzo non c'è niente, solo pietra. Pietra su pietra su pietra. Vsak dan je treba delati, odvisno koliko hočeš, da je lepo. Lahko delaš 1 uro, lahko delaš 12 ur. It comes when the Turkish invaders came and people used to tell to each other they are coming by big fire. We make fire and we celebrate this exchange. So Stisi, it's dead. Since the Christians came to Slovenia, they buried this custom. We believe more in this pagan stuff because it's more connected with nature.
za papir. Mogoče jaz bi te včeraj trigale velike. Ella te engaña que esta marihuana te deja vacía desde por la mañana. Dale a la guitarra, pégale al bongo. Comete este ritmo bueno que te traigo yo. Rainbow, wow, è una cosa molto importante nella mia vita. Ti fa vedere che puoi vivere in tanti modi più naturali, diciamo, che non ti serve lavorare tutti i giorni, comprare cose tutti i giorni, ma puoi vivere una vita molto più semplice e stare molto meglio e più sano. This is a wild cat. Was outside. This last owner left it and didn't go inside long time. Now become more domestic. Before didn't was hiding. Last winter he spent alone here in the snow, catch food and sleep outside. Like a forest creature. Not really a cat. Tutto questo sono già patate, attento. No, devi in mezzo, devi camminare, anche qua ci sono. Devo fare una struttura per i pomodori. Sono cose che io uso. Semi, attrezzi. To je divji vinograd, raste kar samo. Kostanki cveti. Crescono funghi porcini, tanti. La gente da Krško viene qua. Magari vediamo il sunset da qua in cima. Così ti mostro come prendo le piante. To je pač roza bianca. Sensiolista there and Sevnica down. Sava is here on the right. Now we cross the mountain, no? Zdaj so bile dve gredice velike in kamne smo odpeljali tja. In zdaj kopljemo ven in smo našli same smeti. La gente vede cosa c'è qua. Tutta la foresta qua è piena. Obećavali kako se pali TV. Ej, meni bolan, ej, alo. A u svakoj sobi sam imao po jedan da žena gleda serije dok ja futbal gledam. Frustracije prej so bile stres v mestu, v službi, stres, kje dobiti neoporečno hrano, kaj sploh še kupiti, kje kupiti, kaj sploh še iz Slovenije, kaj še naravno, proizvedeno, ekološko. No more TV. 80% of frustration go away. I want that people stop eat meat and so there will be enough food for everyone on this world, so no more hunger. This is my biggest frustration, this civilization of human beings. I try by bicycle. I went once to Krško, enough. Go back, I went to the car. Didn't pick me up. It's too much up and down. Danes sem na Metelkovi, velik del mojega življenja. Metelkova mi pomeni veliko in upam, da bo ostala takšna, kot je, še za naše otroke vsaj. Danes sem tukaj za ta all hand market, kjer prodajamo različne stvari, kar ne rabimo več, bolj gre za izmenjavo. Imam možnost vrteti glasbo, ampak nekako, ko sem spoznala elektronsko glasbo, sem začela bolj resno didžejati in sem ugotovila, da znam narediti dober žur, kjer ljudje uživajo in moj izbor glasbe je zelo širok, v bistvu se prilagajam od različne etno glasbe, daba, psytransa, chillouta. I think we also could make a big party here, nobody will hear. We try maybe in spring, yeah. Ali so na Škisovi tržnici pojedli vse palačinke?
C'est du lait fait griller alors. Garde le gras. On a choisi les spécialités où on peut faire des petites portions. Il manque juste les pruneaux là. Ouais, Jade, c'est quoi ta spécialité française? La spécialité française, le poisson au beurre blanc. cassoulet. Ça, tu cuisines? Non, jamais. C'est trop drôle, ça se va. Les œufs. Et tu vas casser un œuf là. Moi j'ai préféré l'Est. Quoi? Je dis c'est ça. Oui, mon mari a dit les 5 ans C'est moi là du sud qui se Mon casse. pote de Nantes aussi détestait les gens. Moi, Je la sens pas cette crêpe. Je la sens pas. Monsieur. Oui. Shkisova, Qu'est-ce que ça veut dire? Brežice. Et ça veut dire quoi? Je sais pas, pendant la 16, celle qui parle slovène. Les tagines, ça c'est marché, mais je sais pas. Le festival étudiant. Oui, mais nous on sera pendant l'après-midi en fait pour l'océan de culture. 1000 personnes sont attendues. C'est un gros truc. Dobrodošli v Ljubljani na Škisovi tržnici. To so bili Erasmus, pa kruške. Pa grozdje. Sam, kako grejo kruške pa jabke s palmama? Franchement, c'est super sympa. Là, les gens commencent à se mettre bien dans l'ambiance pour faire la fête. Les gens sont déguisés, les gens jouent le jeu. Ça pète bien, ouais, ça claque bien. Fresco, to je una restauracija na Dolarcu. Si on fait des crêpes, ouais, il y a tout le monde qui va venir. Parce qu'au dortoir, on fait tout le temps des crêpes et à chaque fois, ils nous en redemandent. Du coup, là, on leur a dit que c'était de la nourriture française, de l'alcool français et des crêpes. Donc, c'est bon. Did you like our food? Yes. Is it very good? Very good? I don't know, I'm sorry. Ils ont particulièrement apprécié le mix tapenade saucisson roquefort qui a eu un grand succès aujourd'hui, ainsi que les crêpes. Donc bravo à toute l'équipe qui l'a faite. Mais la France. La France. La France. To je za danes vse. Želim vam poletje polno zabave, pa se še vidimo.